ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯏꯪ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 38 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ 34ꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ 94 ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ 8ꯅ FIR ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019-2020ꯗ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯟꯅ 63ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ 94ꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯦꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯦꯁ 2 ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯦꯁ 5 ꯁꯨꯔꯤ꯫ एडुकेशन एस्टा केस 2, PICED दा 2, थौबाल MC दा केस 2, होम डिपार्टमेंट दा केस 2 अमसुंग अतै डिपार्टमेंट अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन खरा दा केस अममम इंक्वायरी चथकी। रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना कमिशन असिना सही असिदा पुनबा केस 8 FIR रजिस्टर तौबगी मनुंगदा वर्क्स डिपार्टमेंट की केस 3 यावरी। लोइनाना DRDA, एडुकेशन एस, सोशल वेलफेयर अमसुंग रेवेन्यू दा केस अममम रजिस्टर तौकी। हौखिबा सही असिदा अरानबा मौंगदा ओजा हापगा मरी लेना केस 2 गी चार्ज शीट लानखटकी। चार्ज शीट फ्रेम तौखिबा अहानबा केस अदु सासिनबा अपॉइंटमेंट ऑर्डरना डाई इन हार्नेस स्कीम गी मखादा ओजा हापलंबगिनी। केस अदुगा मरी लेना लिलोंग हौरेबी मयाई लेकाइदगी MD हेसामुद्दीन कौबा अमगी मथक्ता FIR रजिस्टर तौखी। महाकना डाई इन हार्नेस स्कीम गी मखादा सासिनबा अपॉइंटमेंट ऑर्डर अमना गुरुपाल LP स्कूल दा प्राइमरी टीचर ओइना थबक तौरमबनी। महाकी मथक्ता चार्ज शीट अदु इंग 2019 गी अक्टोबर तांग 19 दा CJM इम्फाल ईस्ट दा पिसिनखिबनी। अनिसुबा चार्ज शीट लानखटखिबा केस अदुना ADC उखरुल डिस्ट्रिक्ट दा असाबा सर्टिफिकेट ना असिस्टेंट टीचर ओइना थबक तौरमबगिनी। केस अदुगा मरी लेना उखरुल गी माइसोन विलेज दगी Z निंगतिम ला कौबी अमगी मथक्ता FIR रजिस्टर तौखी। महाकना माइसोन प्राइमरी स्कूल दा असाबा सर्टिफिकेट सिजनदुना ओजा ओइना मथौ तौरमबनी। महाकी मथक्ता इंग 2019 गी जुलाई तांग 13 ता चार्ज शीट फ्रेम तौदुना CJM उखरुल दा पिसिनखी। रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना सही असिदा केस 2 गी चार्ज शीट मरी लेनबा कोर्ट पिसिनबगी मथक्ता केस अमगी फाइनल रिपोर्ट सु पिसिनखी। लोइनाना विजिलेंस की पुलिस स्टेशन दा FIR अहुम रजिस्टर तौबगा लोइनाना मी मरी फाखी हाइनसु रिपोर्ट अदुना मखा तारी। अतोप पावमना COVID-19 गी मतुंगदा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाबा अंगांग थेंगनरे। COVID-19 ने इन्फेक्ट तौरबा अंगांग अयामबदा माइल्ड सिम्टोम लैबा नत्रगा सिम्टोम उत्तबा पाक सन थेंगनै। अदुबु यामना मरुओइबा वाफम अमदी COVID-19 इन्फेक्ट तौरबा सिम्टोम उत्तबा नत्रगा माइल्ड सिम्टोम उत्पा अंगांग सिंगदा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हाइबदी MISC हाइना खंगनरिबा असि थेंगनबा असिनी। मसिगी क्लिनिकल एंटाइटी असिदा अंगांग सिंगदा MISC उलकपा तारबदी तोंगान-तोंगानबा ऑर्गन नत्रगा टिश्यू यावराई। मसी हार्ट सु तौरकपा याय लोइनाना हार्ट फेलर ओहेलकपसु याय। लंग्स, किडनी, गट, ब्लड वेसल, स्किन, मीट अमसुंग ब्रेन दसु तौरकपा याय। लायोंग असिगी खुदम सिंगी मनुंगदा सागतपा पुंग 20 दगी हेन्ना कोकचिकबा, ओबा, डायरिया, पुकनाबा, हाकचबा, चोकथबा, मीट, लै अमसुंग चिंबाल nganglakpa panbe yai। असिगुम्बा खुदम सिंग असि अंगांग सिंगदा नागनबा कवास्की डिजीज नत्रगा एक्यूट पोमिनिजिटिस ना ओहेलकपसु याय हाइना मार्डस केयर सिंड्रेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सगोलबन मोइरांग लेरकी चेरोल अमना हाइरी। असिगुम्बा मखल गिलाइना नारबा सही 10 सुरबा नुपा मचामा मार्डस केयर सिंड्रेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा पोखलकी। महाक नुमित मंगानी रोम लाइहौ तौबा कोक यामना कन्न चिकपा मसा सोंथबा पुकनाबा अमसुंग मंगक नाबगी लायोंग लै। हॉस्पिटल दे एडमिट तौबा मतमदा COVID-19 गी RT-PCR टेस्ट तौकी अमसुंग नेगेटिव ओइकी। महाकी ममित चिंबाल अमसुंग मरै ngangbगा लोइनाना मंगक समदा लिम्फ नोड चाउथोकपगी लायोंगसु लैकी। महाकी लेफ्ट हार्ट फंक्शन तपथबगा लोइनाना शोक तौकी। नुपामसा सिबु पेडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिटा मल्टीपल सपोर्ट पीदुना लायेंखी। महाकी नारिबसी MISC ओइरंबा याबगी ओइथोकपा लेरकपदगी महाकी एंटीबॉडी टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइरंकी। नुपामसा असि निंगथीना लायेंगलबा मतुंग ngarang हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौखरे। COVID-19 कॉम्प्लिकेशन की मतुंगदा अंगांगदा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की अहानबा केसनी। ममा मपा ओइबसिंगना असिगुम्बा मखलगी लायोंग असि COVID-19 लाइसत मतुंगदा यामना सेक्सिना सेनबा मथौ ताई।
सिम्टोम उत्तना कोविड-19 नारिबा अंगांसिंगदा मसिगुम्बा मखलगी लैना असि नारंबा याय मरम अदुना ngalingayda amasung mapung phaba section thorang lokhatuna angangsingda khudongthiba thoktanaba honasi hainasu center asina appeal tawri atopa pawmana Mars phawbada school amadi college singi awat pa oza sing lawragani Rajen Manipurda education sector hena saukhat anamagi wakhalonda state asida leiriba school amadi college singi awat pa oza amadi atopa staff sing haibadi non teaching staff sing Mars tha manung da lawragani haina education minister Sorok Khaibam Rajen na phongdokre Wafam si nitai pat su thekta leiba Directorate of University and Higher Education gi hall da pangthokiba NAAC gi mission 2.5 plus ki makhada education minister na college singda computer set printer amadi lairik sing yan thokgi thorom da phongdokibani Mahang makha tana hai hoje school amadi college ki headmaster amadi principal sing in charge oina leiriba sing asisu seniority yenglaga thubu matamda matik chaba headmaster amadi principal sing haplagani Oza singna tare suba pe commission ga mari lena na khongjang changchiliba si tawbiganu COVID-19 gi pandemic leibana mahi tamba phangdana lakliba mahiro sing asigi khanbiduna khongjang handok piu tare suba pe commission asi cabinet na su ayaba piduna leirabani matam khara ngai biu haina su minister Rajen appeal tawki ngasi college tarukta computer set printer amadi lairik sing yan thoki makhata na su tongan ba college sing da hairiba polam sing asi yan thoki gani hairi atopa pawmana state na case paidrabadi election boycott tawgani Main accused oriba naringbam samarjit ki case asina NIA na paihalaga company ki case na state na paihen yani haina chief minister na assembly gi floor da haikiba du thabak to on thokpiu haina smart members welfare association gi secretary Waikhom Lapsan na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pongbi singa unaba mada Lapsan na makha tan hai sahi kya wana surga tungi asa kya ga loina na deposit tawkhiba mi kya gi awaba yengbiduna state government na salaibu hanganba natraga state na depositor kaya gi khanbiduna deposit tawkhiba senpham sing safeguard tawbina ba thawak paikhat biu Dijuri government semle haina narengbam samarjina London dagi mahaki maranai interest lauthorokpana maram oiraga haukiba sahi amaga thamari mug asida sayet naba phibam da laikhibana salai dagi jibika oijariba iram damasigi mi lakaya gi marai bagasi kari oiribage haiba ngasi phawba paliba government asina khanbi dabagi mami chaungtai leibak asi mapi mapa leitaba leibak ama oire haibada haiman bathokloi narengbam samarjit pu state government phaba amadi matik chaba serak piba matamda ikhoigi depositor gi maiki dagi athingba yet pa mata leite Paliba government asina lakliba February 15 phawgi manungda thabak to on thokpidaba amadi sab chaba state ki oiba khongpham ama khangan bidaba tarbadi awawa kya khangduna lakliba depositor singna makhal makha kya gi democratic oiba khongjang changchinaba sem sare amadi lakadoriba general election boycott tawgani hairi atopa pawmana CCTNS ICJS mapung phana chanhanba police singda award pikre CCTNS ICJS project pu haukiba sahi ing 2020 da state asida mapung phana sana hankiba Manipur police officer amasung personnel singda Manipur police ki DGP ne award pi duna ikai khumna bu utkre Manipur police headquarters ta pangthokiba thoram amada Imphal East ki hojikna CCTNS CIDBC de attest tawduna leiriba sub inspector KH Sanjoy amasung Jiribam PS ki head constable P Budi da award adu National Crime Bureau haibadi NCRB haina khangnariba sina MHA New Delhi na certificate amasung memento pirakibani NCRB na pirakhiba certificate amasung memento adu Manipur Police ki DGP LM Khote na Manipur Police headquarters ta pangthokpa thoram amada makhoi ani da khusina kibani Award asigi damakta NCRB na lepkhiba criteria sukhiba si North East state singi manungda Manipur khaktani leibak asigi oina state amasung union territory tarani pan khangetpada Manipur yaurkibani Manipur na NCRB na lepkhiba criteria haibadi CCTNS Pragati Dashboard 2020 gi thabak thoram singda sada humpu mai pakna pangthoki CCTNS asi India Sarkar gi National E-Governance Plan gi makhada Mission Mode Project oina paikhatuna IT gi matengna crime investigation amasung criminal masak khangdoknaba art of tracking bu mapung phaba police singda sinana ba paikhatkiba project amani hairi thorom adu da Manipur police ki makok thongba police officer ke asu saruk yakhi